Malunga tau mau e. Ahon, koe hingaki whahoko kone tau ki proklama live kone I he hotai whiawhi ahoni. Ko ngā koe te koia ke whai ai konferenisi ai paremia. Pea mo e pure anga pe he whoki ke kau whai angongo pea me he ofisi e paremia pe me tonga. Ai oku amanaki ke whahoko I halangahi lau miniti pe me heni. Ka he whainga maria ko ia o ku amanaki foki ke whahoko atu pa mo proklama mawahe ko ia ai whatu whanua whaou. Iha hiri ange ai konferenisi ko ni pe te tautoki hoko atu ke he proklama ko ia anai nai ange. Ka hene pehe ku whaampe ke whahoko atu. Ke tiki mo tolu ko ia te mo peke mo mao halinki ke mo whanongo ai I he proklama ko ni. Tau whamalo ki he Catalina pe mo e Procom FM. I he whainga maria koea te tau lava o ngau e aki ai link ko ia pe mei tonga eki office e palemia ke lava o whahoko atu ai ai tau proklama live ko ia ke tau mamata tonu ke tō kunga ko ia o kuiai ai tūtu undi pe mehe pure anga pe e whai koa ha lockdown pe ikai I tonga eki. Ai gana tū koe tai ni mi mahina pe whoki o kuiai ai tokotaha ko na e whapapau I pe mehe office e palemia I he konferenisi koe nei whahoko aneawhi I he ahato whalaite na nau whahoko mai koe ai toko tahai koe fuafua keisia I he COVID-19 pe mei tonga pe ku malo pe ahono tau ki toko taha koe ni ka I he ko lawe me whoko mamatahifo I he ngahi taha ngahi newspaper kune hanga o mai ai ongo o kuua ai COVID-19 I tonga hange koe ha I newspaper kakalu nau heading line I ahoni ka kehe te tautoki mao kotoa ngai whai kiki ka pau te ai ua mo tolu mo wha mo nima ai COVID-19 I tonga ka kotui I he taimi koe whahoko ai konferenisi ko ni e lawa ke tau whanongo ai ki he tōkunga ko ia o kui ai ko ia ai COVID-19 I tonga. Iana pehe rewa, te tau whenga I he whainga maare kuni ki tau kolosi ki tonga o taritari ai pe ai ko hae tō kunga ko ia o kui ai COVID-19 I tonga. Ka mo whanau mai pēpea ki he hiri koe proklama ko ni te tau toki hoko atu rewa pe mo e whatwhanua ko au
pe mo pi vendi pi kala anayang ia hili conference koni. Ora time pena e ngona yo hange ko mea na mea ake e pare mea na pau ke whai ai lava atu whata wholofola ke na awhiwhio ka matu i koto pono ma taini koini na nas pau ko ia koe mea ko tau pia koko i he whanua ka ko whima o pe ke au taki ke na awhiwhio pea i kai ki ngata whoki ai ka ko kei whanua nonga pe ai pau ko ia ke ngawe aki ai whakapoto taha.
o e potunga ue mo ui. Kai o maa foki e ki minista koia o e Meidek. Pe he foki ki he eik no pele fia la kepa ka koe pulikatia ia o e taumalo i whanua ene a fio. Pea koia foki o kune toi hoko koe komisiona polisi. Kua ua tonga ke la kanga pea mai tu unga o kwhawhie maa lie. Ai ngahi whaifatongi a koe ia e whenga e aki ai ongo kupu mau inga koe ni koe potunga au e polisi. Pea moe kautau ko ia ene a fio whamalo pe i e tāke kina ko ia a eik no pele whiela kepa. Pai ai pe moe whetokoni aki, moe whengai aki, pea moe ngai pot ngā ue, pea moe kakai whanua. Pea uhen pe makau CEO ko lawe iatu ai skeitari pule ma skeitari ke kabineti. Et ka kokalo tonga whakotu utu e ngā ue, ke mau maari e ka kamata whakataanga. Pe foki he tale ki ta pule ko CEO ko ia o e Meidek ko Paula Mao. Kai o maa foki ai eki minista e pot ngā e ako ko hua kawa mei liko pe he kia poa stay ne lawe ki ai ko eki minista ia o e Meidek. Ngahi whatongia maho inga foki ka koe ngahi whatongia o mawhatoki tuki. O kfoesia ki nau tolu i he puleanga. Kau tau whawhetai pe ko hi koe whaki iwi. Moi malohi ai o tua o malawa ai ke ka te kina ngai whatongia. He tau mai a kua whatongia whai ngō fua hono toka ngai. O e kakai ka koe whai whatongia ke e na awhiwhio tamatui ko tupou ano me taine kuini na naspau ka o maaho eiki pia moi kakai hono katoa. Tā pia ngāri e whengau e aki o kwhai pia moi pou lelei a kau taki lotu o ngahi funga waka pe ko ngahi siasi i e whengau e aki ko uhi ko ki whanua koe ni. Mea ke paanga ma siwe siwa ai. Mea ke koloa ma siwe siwa pe ai. Koe mea ko kutumotumo ai atonga koe ni ofa. Pea hoko pe ni ofa kene hanga whakatoka maarie ai ngahi mea hono katoa ka koe uhi koe ofa ai o tua o kui nasi ai ai taha ko toha pe. Mau fia pe he mau whainga maalie. Ia e whainga maalie o mau kau mai kono tuku ato ngahi whakatahaanga mau inga pe heni tau te whito. He oku tokanga mai kia e kakai koe ai whanua. Tō keheanga ak mau tōlo si kāinga tonga i ngai whanua koe ia i tō pureanga. Koe hanga koe ano whama opo e tuinga ai tuunga ko ki ai atonga whawha o pito. Ane awhi pe mai ahoni nei tō ki vai ke whunga i whanua ka kuma au fia pe. Ka oku lahi pe ke la a pe a moko le lei. Ne ongo whoko e pole mahu inga i whanonga anga koe ni. O ta tau pe tonga mo tō pureanga i whiriri waki koe ia ai e a. Pe a hao pe whokia mono ngahi tā au ke he pe a whanonga tonga i he taimin. Hange koe a ku tau lau ilo pe ki ai. O ku ke whakataimi pe ke taimi a whaa pe ngahi a whaa ia mga i whatamaki whae natula. Ko natula whoki ia o whai te riha pe ia. Pe ko tai hoko mai he taimi a whaa pe hoko mai pe ha taimi lolo tonga e tau. Ka koe mea pe o ko whai ki ai e tokanga ko ia ai pureanga pe mo i whanua ke whakapapau i pe o ku malu. Ai anga o i whanonga pe mo i nofo ko ia ai si ngai family pe mo i ngahi kāinga. Koe tau whanonga atu koe ni ke tau wau atu ki he mahina whakaosi me he mahina katu o ia. Whanonga atu me nove ma pe a osi pe ia pe a tisema. Pe koe kakato ia ai wanoa wataha. Koe tāke kina pe ai lau maari e o mo ui ai pe a whainga maari e kakai. Ko ane pō nei whakahoko ai polokalama ai kautaha lotu hufia whawhanua ko ia tonga o kutaki ai tahine kuini na naspau nei whakahoko ia ki kāinga ko ia o vaia ki Houma ko i ulak polokalama nei whakahoko i Sapate ko o wike ko osi nei whakahoko ia ki Kolovai
Pea ke kainga ko ia o wata. Pea o hoko atu. Ke kakato atonga tapuni. Pea hoko tai pe ke ngahi. Toko i moto ko ia i tahi. Ka koe mea pea o ko i loa ia tō ngā ia i he kolope. O hangi pe ko ia o ko mō mātā ho mō ui i ngai whanua i tō pureanga. Ko lotu pe. He ka whalau ai tō ngā kia wheitu. Koe mea pia une whinga ke i lo pe ko whea siasi. O whitaha mai ke wheitu o koe ku te whakautua pia ku te iai. Ko hi ngā whauki koe whia i lo koe. Ke te lava atu he koe wheitu o pe ia. Te whetau laki ai moe kai ngā moe whaamili whakatolahi. Mahilo pea e tuunga ko ia o ka pau e whaiha lockdown. Ko e ngāhi siasi. O ko si ilo pe ngahi mea ko o ko ai ko pau pe ke malolo pe ai ngahi whai anga lotu anga maheni ka ko e ngahi apisia ko o stoko mai pe ngahi tuuni ki ai ko loto i he whale pe ko e whale loto pe ko e holo pe ko e hai mea au whai ki ai ngahi o au pe ko e toko hongo fulu pe ai tua ko e toko uanoa. Hange ko ia koe mea ko mō fōua i ngai whanua ko ia tua puleanga. Pea kua o pe ia ke mau mātā to me tongani. Ai to onga whaingataa o ko whiohi. Pea whianga inga pea mok mautolo e si kakai. Ko e mea ko whi mao wai ko e ai ngau e whakataha. Ak mautolo ko i tongani ke whapapaui o ko hao pe ak mautolo. Ka pau e whaiwhange ko tōha fu tō umahaki o ko vitahi vai tongani. Pea koe ke ilo ia pe whewhe. Koe tuunga ko ia e tau kau toke tā mo e tau kau ne si fu masiwe siwa au pito. Koe anga ko ia e whakafua me whakavalisi o whia mao e kau ngā ue ia ke mo ui e toko hongo fulu ke nau hanga toka ngai ai toko taha whaingata ia e taha. Pea mo whauta ngā mo tolu, ka pau e pūke ha toko hongo fulu i ha fo i taimi e taha. Ko kau ngā ue ia e toko te au. Kai ke lava e tonga ia ke mao. Ai toko te au i e taimi e taha o hangi e koia o kumo mao i e ngai whanua koia i tua pureanga. Ko mea malu i pēne taha o kumao koe e tonga ni. Ko i whalala kakato ki otua mo i talango fua e toko taha tonga. Mo i whenga o e aki. Pea i e talango fua ko ia, o kumahino ai, e malava pe ke whaingo fua ai mea ko o ko whaingataa. Ko mea pe ak malava he tonga, ko lava to huhu malui ke whapapaui. Iai ha taimi o koe ha to umahaki, ka kuto maa pe, o hange ko ngai whakatau kei ko ia, aki nau tolu, o kunau hanga o whatongia aki, me he pule a ngā, pea mo i potu ngā ue, mo ui, o hange ko ia, neu lave ko i kiai. Ka ke ka taki be hangi uki fofoloa o mo tali mai ki mo pea kamata e polo kalama. Ka ka uhi pe ko ngahi ongo lelei mo ngahi ongo maho inga ku teu ko ke tuku mai. Pea ko wakai atu pe hangi o ku whokotu pe ke mau maari pea osiko ia pea toki tuku mai ka ki tau tolu hono kotoa. Pea kalava ai ngahi mea ko ia tuku mai lewa whainga maari e ke kau whai ongo. Kena uhanga o whai atu hanga hi whehui. Kok motolo kok mo wakai hifo ke tau pesi Broadcom FM Broadcasting i e pesi Facebooka. Pa waha whehui ok mo loto ke eke. Pa mo tohi mai pe ai. Ko whamaloa te ko wakai hifo ke ngahi tohi kono ko hake. Si ngahi tohi le lei mon ma ngahi tohi whawhiawhia. Wai pe ngahi tohi au hange kouki e anga kehe. Tuku atu peke toka ai ha taimi. Ko taimi ne au whema o peke ai mai pe whanki popo aki whawhiawhia mo popo aki ofa pe. O tau mo si e mau whainga i tongani ke ua toi mawhola holo e ko viti taha iwa. He kufuwha ofa pe tongani he kai peke lava i tongani nia. Ke talia hatoa mai hatoa umahaki peheni. Ko mea peko ku mau lava ki mau tolo e ngahi watu whakiangongo mo whamatala. Ko mau whitu utaki holo, ta tau pe he kau ngā au he pot ngai mo ui. Te he ka te kinau tolo, ko kau toke tā, mo kau ngā ue. Neongo ko nau pensoni pe ko nau malolo ka ku hoko e nau ngahi tala i whare ko
koe tokoni lahi au pito ia. Moi maunga iwi ia whakaloto lahi ki si kau ngā ue. Lolotonga koe pot ngā ue. O gi hen foki pa moi tale kita koe ia pot ngā mo ui. Toke tāsi ale a kau ola. He kuna ui heni pe ko hi. Ke whapapau i pe oku. Toko mai a ngāhi whakamatala. Pe kei ke ngata foki a i. Ka kumahu inga. Tau te whito ko tahi. O kuna whakaongo mai pe i he le ti o. I he lea pe a moe a ta. Koe uhi, koe hai tu uni koe e whakahoko me he ni. Koe tu uni ta tau pe e hoko ta tau i ngā whito ko ta pe. Nau lawe whake ane e nā yange o ko whainga maali e pe. He neongo koe weekendi o ka pau wha lockdowni. Ka koe wike teu siwi pe ko study week ia o e whanau ako. Ta tau pe ngā iako koe pule anga. Pe mai ngā iako o sia si. Pe hokot lewa ki e nau siwi. Ai ni koe anga maheni siwi whapule anga ki he wike kahau. Ko ia kua whainga maali e apina. A tau tolu tonga ni, mok mau tolu i mulina. Musi lotua mai e siwe whanau ako. Ko e mea koku whainga i koe ai pule anga ki he huhu malu i lahi taha. Ko hi koe tuunga ko ia i whanau wale wale. Ki he tau taha te keki si whainga maali e ke ia ha whai to o ke nā huhu malu i aki. Ka koe anga ia o i whakakaukau pe mai palani. Ka lava i huhu malu i. Aki tau tolu koe ni kakaila lahi mo matu o tu ange. Pea huhu malu i mai tau taha ua ke tau taha fitu. Tu ke heange ai tau taha walu ki olunga. E lava pe huhu malu i ko ia. Ke tau si malu i ai pe. Ai whanau me he pepe o aloa o ke taha. Koe tu unga ni au i tau. Te kai ke nau si lava nau tolu ia ke whai tu oni. Ai a koe whai tu oni ke no toka ngai ki nau tolu. Ke nau mo ui ke kaha u. Pea mo nau kaha u. O ku nofo ia i he au whinima. O ki tau tolu. Fe whine tonga. Mo tangata tonga. O ku matu o tua. Pea maue mama. Foaki me o tua ke tau whakakaukau lele. Pea maka tuunga e tau whakaukau lele i ko ia. Mo tokoni mai e o tua. O ku ne teke ke mamao. Ai ngahi mea ke e tau whakaukau. Ka tau wala atu. Aki e tau ofa ke whapulupulu. Ai tou o ku ikai lava ke nau si whai tuuni. Te kai malava ke nau whakakaukau i e ke nau tolu. Hange peia koe tau kei ki aki tau tolu ho whangahe whakatapung. Nei kai lava e ke tau whai tuuni. Kai he whai tuuni mo talango fua. Ai whangakui, ai si ngahi whae, ai si ngahi tamai i he kōhiri. Neongo nei kai fu fefe a ko ia o hange ko ngai ahoni. O ku tau ha kai langi tau ai i a ngahi ahoni. Koe fo iafo ta tau pe i he ofa ko ia. O ku tau whainga ke whapulupulu aki. Ai hako tupu e whanua si e tau whanau. O ku te eki ai ha whahinga mawhai ia. Pe koha matu o tua. Pe mama fe unga. Ke nau si whai tuuni ki o nau kahau. Aia koe mea mahu inga peia o ko whai kono talaki i tonga ni. Ai tau pōpō, moi tau talango fua. Moi ofa mai e o tua ke taha kotoa pe. Pea pehe ke ngahi ongo koe no amnaki ko ia ke tau whanongoa. Ka kou wakai ai hoku kau ngau e koe ni ko Marian Kupu. O fuwhe moi kina pehe lomi. Mahalo ka netari ngahi tohi o ko mai. Ko hea te ngahi ongo fo o koe nā Marian ke wahe mai. He kōku Albert ai mimo toko lahi mai e tau whakataha anga. Pe mahalo pe o ko mei wawe hane kamata. Hage koe mea ke lake ai Katarina koe ke pe ngai whehu i tuku mai i he pēsi koe ni a Broadcom Broadcasting i he media wha sosiale pe koe Facebook. Pe lele i whawha ofa ngai whehu e ni i ngai whehu i o ko mahino pe ia koe whehu i wha politikare ia. Ka koe hange koe mea koe ia na e tapo ki ai whareni
Ko e taimen ke tau ngau e whakataha e. To e ngai aha vai ka tau ngau e whakataha. Pea o ata pea ke mo tuku mai o mo ngai whihu i. Ke whakatonu ki ai ai whihu i koe ni oku amanaki ke o mai ngai whangamari e koe ka ki mau tolu. I ha kamata ai whakataha ma ke he koe ia o e ahoni. Mahalo, pea koe hangai e to o e tau polokalama koe ne o kei o tau kei tali pe. Kai ke hoki i mauloloa kakumahanga pe mautolu ia o toko atu ai mea ngau e koe ni pe kono whamu ui atu e ngai mea ngau e. Ko hui pe ke mou ilo pe o ku tau kau whakataha pe, pa mo teu mai pe. Ko hi ngā o kuahani i o kei whahe ana o whemoikina i ngai whatongia. Ko e ni e lava lelei pe ngai whatongia e koe nā pe to kamata e whakataha angan. Ka koe pe whanki mea o ko pehe mehe sketali pule mo sketali ke kabineti. Ia ngahi pepa, nai whai a hono pāki mai ke tufa. Pea koe pe mo whanki ongo fo o. O ku tuku mai ko ngā ki whakakato ai pe ai. Ko e anga pe o ngahi whakatala noa nei pe toko ka pai whai whangi ko whaha lockdown. Neongo ki kai ha aku e ki o hanga talat ko anga pe wha fuafua to e au ia. Ka koe anga koe wha fuafua ko e lockdown ni e kamata pe i he mahalo e fiafio e aho ni pe ko wha ia. Ke neongo tika ki wha pule anga lockdown ni ko e nia ki toki o mai pe whai koha lockdown pe i kai. Ka po o si ai pe a ngahi api a koia ko na os whai tutu uni pe nau tolu ia. O si ai pe ma ngai poto ngā we ko na os whai tutu uni pe nau tolu. Mai ngahi kautaha, ngai kautaha wha business e pule anga. Ka mai ngahi kautaha wha business i tau taha. Pea koe te wakai hange pena iai ha tokanga e pule anga. Tau te whito i he poto ngā ue koe ki he whiwhatau aki. O ki ai a tatafu moi aki. Na iai ai whakatala noa ki ai he whaasinga o e uike o whilawei mo e ngā ue koe ia o kuna hanga whakahoko ko hike whapapau i pe. O ku ikai ke hanga e ngai kautaha koloa ia o hike e totongi e ngai koloa. He kuhange nia ha fu o taimi o kua ha uha paanga i he whonuani hu whanga he whakatapu. Ko ne pehe pe koe ngalingale whaha lockdown ni. Otometiki pe liuliunga totongi e ngai koloa e ngai whale koloa. Ka koe whatatau ki whamatala koe eiki minista koe pot ngā oe a tatafu moi aki. Ko os whai pe e ne paa koe ke consumer. Pe kona toka ngai koe kakai whakatau ke whakapapau i. Oku i kai ke nau totongi hangahi mea oku mamafa. He uki kei ke aha whahinga uhinga ia. Ke hiki ai e totongi ngai koloa. He kua osi iai pe ai tuuni ai pule whiunga ke ngai koloa takta. Ai ngahi koloa ngā maheni. Neongo koe ngahi koloa lahi whokia o kai ke toi pule ia. O whatatau pe mo tukuange pe ke tau ataina. Ko hi ke takta whai te liha pe ia maho inga ngahi koloa. Ka koe mea koe ko lawe koe ki ai. Ai mea koe talango fua. Tuai pe kono whanononga at me pot ngā ue koe ni whawhatau aki. Wa ake consumer he whaasinga au i ke taofi. O kai ke whema o ke hiki whawalewale e to tonga ngai koloa. Koe ne tu o ai pe. Pea na iai pa mo ni ihi toko lahe na nau whakatau e na tole ngai koloa ngahi maho inga ia o kuliuliunga. Na te whanonong he pot ngā we ke kakai ko ia ke nau whoki mau me nau ngahi tohi tali totongi receipts ke ngai whale koloa koe na nau whakatau me ai. Koe ngai ko swai tu tuuni te nau tolu. Ke totong whakafoki hangai paanga na nau hanga o mau. O makatonga ia nau hiki whawalewale ngai koloa. Koe whanki o ngongo whawhiewhia ia. Hoko hoko at pia na toka ngai kina e pule anga ngai mea pehe. Pea hoko hoko atai pe. Pea mai ngahi whatongia lelei ko ia. E kei ke ngata i ka ki ai pe hange koe ko sio hifo. Wakai hifo ki ngahi popo aki koe ni oku o mai. Ai whakamalolo to hounga ke ngahi tokoni. O kua taki mai me he ngahi wa ake ke me tō pule anga. Ki he kakai i tongani pe mo ngahi kulupu, mo ngahi kalapu. Pea koe tahaia i he ngahi mea whawhiewhia.
ko lawe hifo ai whamatala ko e tangata business ko te wita puloka na ni hanga ia o whātu aki a ngahi mea whanowhano ki kalapo hamala aia ki he kia kaio e mea ki ka kaio e wahenga tongata pulo aki pa me ngahi kautaha ngau e ofa ke pe pe ai mo ki kalapo o biloka kalapo hamala o nau hanga nau tolu o ngau e aonga ko nau taleniti hanga nau tolu ia tui e ngahi mas o tofa ia ke kakai koko ke nau lawa nau tolo whakatau mai e ngahi mas koi me ngahi whalekoloa sake whanki ngau ele lei pe hene o whai ai e whetake nima o ki ai pa mo e popo aki mai he o ki ai ma ngahi kautaha tui i kolofo o ko havelu ko maofanga ko hahake mo hihifo iai whanki whale tui ai o ko tui taha ai he ngahi whae ia ai ngahi mas o tofa pe ia ki he tau te whito ki he whanau tau ila be whake whanau ko pe hatu ke nau nofo mau to o mange nau lele wawe anau tol to ko pe hatu ko ni ko ke tui e mas o nau whi a whak nau tolo no tui e ngahi mea koe hange mo oni be whake o koe ke te ngoi whi e maari e ki tai kaha ko e konga eni o e tokoni pia mo e ngā ue ai kakai ki hono whakahoko. Ko e taimini hange pe ko kau whawafonga ngai wahenga pe tokoni ake mo kau kandidati ko e ke teu o e whiri whale alea ko e taimieni o kunau si tokoni ai ki e kakai hona ngahi wahenga whiri ko e uhipe ko e ngahi taimi whainga tāpeheni. Pea mo e tau whatawange pe o ngata he taha, pea ka pau mo oni, po alu ki he ua, pea tau fitu o atu pe he ua. Leo ngo whuke ngahi whakamahalo pe ia ka kou wakai hifo, ko e ngahi whehu ilahi e nia au toko mahe messenger, pe koe mo oni ko ae, mo ngahi mea ko ia, ka koe ne kamata e whakataha anga, ko no tali atu ia, o ngahi whehu i ko ia. Kai ke he koe lolo tonga whok e tau whamatala tau tō koe ni o ku hū mai ai pia tō loa ia o toi seni mai e nau whanongo anau tolu he lolo tonga koe ni e tau porokalamaka ne ongo e ha mea e laua te whanongo e tō loa he koe ni o seni mai he messenger. Ko e whanongo me he kolisko tū pou ki si ngahi mātua mo i kau tau hi whanau. Ko e uhi koe tu unga o ki ai ai whanua pia moe malu e tau whanau me he whainga taa o ko viti tahi wā. Ko whai ai whanongonongo koe ni i he wheo ngoi moe siasi pia moe pule anga ke ki tutuku i ke taha atu ai kolisko tu pou o anga peheni. E tutuku atu e whanau ako i e taimi whai fiafio e aho ni pia ke nau nofo atu ki api i hawike e taha, pia mou kātaki mai pē ai kautau hi whanau o atu ki nau tolo me toloa, o si o atu ho mou whanau. E lava pē ke awe ho nau mohe ngā mo e nau ngahi pōha i e tutuku koe ni, pia ka pau o ku pehe ke tuku pē i tolo ani, i ho nau whale mohe, kai whakahoko mai pē ho nau hingoa, kai lava hano toka ngai. Ko e whaunga koe ki a ngahi kalasi ke whakahoko lolotonga e ki tutuku koe ni. E toi whai pe ai whanongonongo atu i he wheo ngongoi mai ngahi tūtu uni whakapure anga. E toko whakotu o mai e whanau ako i e whiaf moni te uike kaha u ai koe ahavalu ia Novema taimi ono e whiafi ke te uteo a ngahi sivi whakapure anga mai sivi a ngahi kalasi international. Toko kehe katoe iai hatu utu uni me he pule anga. O mahu inga ke nofo mao e whanau ako i apina, pia ke nau talango fua ki ngahi tutu uni me pule anga. Ne lava hano huhu malui o whanau ako, e toko valunge au hiwe hiwa ane pō, pia koe kakato ia, o e toko taha awhi tupu, o kuna lolo tonga, ako i e kolisko tupo i to loa,
i he ahoni i hono huhu malui. Ka pau ne iai haki i tamasi i nei kai kau i huhu malui ko i ko a whaahinga o hinga pia ka taki o tokanga ma ke he mo aki ai. Tau lotu pe mo poupou ki he malu mai hao a tau whanua o i kai pule hataha ki langi. O i kai pule hataha ki langi pia kune ofa mai pe i he ngahi lelei ko toa pe ke tau inasi ai. Malo koe whanonongo ia me pule ako ko ia o toloa mo tokon pule mo kau whai ako no koto. Mo na pito e whanonongo koe ni ne ngoi tau nofo i ngai whetu ke kehe mo ngai kolo ke kehe kau ki kai pule hataha ia ki langi ka whio i o tua e taha ko toa pe pia kune si o whai pe a ki tau tolo. Ko i whanonong ko ni na lawa pe ko ngaha na si hu mai ia. Lolo tonga pe e tau polo kalama ko ni mo tau tali e ko whamatala pe mo bakai ke ngahi tohi ko ni mo ngai popa ki ofa pia mo e asi hakai pe mo whanonong ka toloa lawa toa i pe ia. Ko hinga mo ni pe o kufu ilo pe toloa ia. Whai mo toko mai whanonongo ia ke talatu. Ka toki kamata e tau whataanga ko ni o kumau ke itali ki ai. Ko lawe ia tōku lava mai e taha e kau whewhine ngā ue koe e office Palemia. Mai ngahi pepa, mahalo ko ai ke tuwha mai, ke kau whai o ngongo, mo kinau tōlu, o kinau i he loki koe ni. Aia koe whungawaka ini koe ki olunga taupot ki olunga o e whale whapuleanga St. George. Pea koe wheitu o tatau peeni o whakahoko ki ai, ai ngahi polokalama, whakataha whawhai o ngongo. Pea pe foki ki ono whamawholahanga tonu atu ki tau inasi koto ai. Ko lawe i whopea e tokolahi o kumau tolu, o kumau si i mamata mai i e pesi Facebook, a Broadcom FM Broadcasting. Pea koe mea tatau piu tuku atu e le tio e whaema walfito poini enima. Pea hange foki o ku iai koe taimi whemo i ki naini, hange o ku lavatu ai foki a te kaunga ue, kona o ngahi api, kai o maa ngai whatongi a keke. Nei ki uha ni nai, ka koen o ko ulo mawhana mai ai la a, pia kwangi e bea koe lawe mawhana mai a ke lese ai o tua. O le whai ana wha mawhana i ak tau tolu ko toa pe, pia kuongo pe ka te tau tolu, o ki kai ke mama o ai o tua. Pia ko whee pia wheitu, pia naa moi wheitu, pia moi potu koe ni. O kui heni pe ai o tua, pia kui hena pe i api, o kui hena pe a tek mau tolu i pavao, hapai, yongo niwa mo e ua, pia kui hena pe ai o tua e tek mau tolu, si ka inga tonga, mea ngai whanua ko ia i toa puleanga. Whanonga mai whoka kuin sa alote ia ki si e te lau atu e whanonga kolisko tupou, koin ko seni mai lewa e nau tolu e nau whanonga. Ko e whanonga mei he kolisko in sa alote. Atia ke lau e koe Ki he matua tai whanau ai ako nofo mau, ka tak mo lava mai o ato mo whanau, he tutuku koe ni ai ako nofo mau. Ko e tutuuni ai siasi, ke tutuku wiki e taha ai whanau, pia mo whangongo mai pe mei api, ki hato e tutuuni atu whikau aki pa mai COVID-19. Fia mau ki nau nofo mau i api, o whakakato e nau ngahi le soni, mo whakangongo ai pe ki hato e tutuuni whahoko atu. Malo mei he pule ako. ko ia koe ngahi whanonga koe ni ka pau e ki fōwholo pe tau tali, e toi liu tō ua to pe whanonga ia. Kai ofa pe ke kamata e meana toi hau hawha i whanonga ia me titi ai. Ka pau e toi hau, e pau pe ke toi lau atu. Polokalama o e Houani, polokalama makehe, mei he ofisi o e Palemia. Pea koe ni ko wakaya tō ko mea mai e ke Palemia.
Mas ke tali pule, mas ke tali ke kabineti, kai kamata. Me ato mo e toenga ka minista mo ui, toke ta Amelia tui polotu. Po a stay ko minista ia o e meiteki, eik no pele fie la kepa. Ko e pilika tia ia, o e kautawa ne a fio, mo e komisiona polisi. O ko ia i pea mokna tolu ka kau CEO, ko e CEO o e potngai mo ui, toke ta siale a kau ola, kau maa foki. A Paula Mao, ko e CEO ia o e Meidek. O mea hen mo huakawa me liko, pea o ko kawa tuki he whataanga koe ni, kuna tuku mai ngai whamatala, a tenseniale ko ia tonga, linta whalau moi tui. Ka mua whatape ki atua masmasi o ni asio he tau lotolotonga. Whatape ni ki a lot Philakepa, o Hawaiki. Whatape ki he tanda ik pare mia. Whaiwhikau toke tā po hiwa tuia ne toa. Whatapat ki he ik minister mo ui. Ameria whaamanga tui plotu. Whatapat ki he ik minister me teki. Pastei. Whatapat ki Attorney General Linda whalau mai tui. Ate whatapu ki he onga CEO, Dr. Siare akau ola me he health, ka uma palama me me deki. Kai ke tau te whaloloa ko whaamu ke kamata ke press conference ko ni. Aki halotu, pia te whaase i he ni Dr. Siare akau ola ke ne kātaki o whahako e lotu kamata e uauni. Pia ka hiri ia te whaase e ekparemia, ke ne whahako atu, ai mahu inga, o whikau aki pia mua press conference ko ni. Malo. Talotu. O tua maf. Mau tamai whakaiwane a Fiona. A Fiona o ke pule hao niu ke mea koto pe ilang mo mamani. O tua koe whakatupu ke ta tau pe hea nea fi. Ke tau pe hea honi pe te ke pe hea i pea tae ngata. O tua koe ofa. Ko ofa u tae whiriwhiri mānako. Ena ke whake ho alo to pe taha. Ko ia tui pi ki tai kia te ia kai ke au hai ka tene mai mo i tai ngata. E whia whikoe ni, tu te ringa mai, whanonga mai e whanua, e polo kalama koe ni whotutu. Ngai ki moa, ki mau hoko atu ke polo kalama koe ni. O ate mau whakawhitai ki a Fiona. Mau whakawhitai ho tahi ko whai ki he ene a Fio, tamo atu pōno, maana, kaini koe ni, whare haa mo heo fo. Whaha mai he o wholawhola o tua. Ka pau he kai kaua sihowa he maulanga au whai. Ka kula noa pe e mau whinga. Ka pau he kai kaua sihowa. Kula noa pe Kula noa pe leo. Kula noa pe langa whanua. Ko mau kore ia he whiawhi koe ni. Hifo holau maari e mao ni o ni. No fo ia ho tamai o eiki. Ka koe eiki pale mia o tonga. No fo ia eiki no pere whila kepa. Ka mai ho eiki whanua. No fo ia ho eiki minister. Ki mau tolo no kotoa hen. Kau whai o ngongo. Ke hoko e mau ngai whakamatala he whiawhi koe ni. Ke waka tuai ai wholofola mo e ofa whakai o tua. Ke mau e whanua koe ni ai nonga me tāpuaki. O ko ke whakaamu ke mau hoka kai. O tua koe mau lotu e whiawhi koe ni. Mau kore kātua ngai mea ni. Hua whapeo aloko si sukalaisa o mau whamoi. Amen. Whamalo ka siare no lawa le rei e tau lotu kamata e uauni. I he hoani ko whawhi tangata eik pare mia. Whaiwhikau toke tā po hiwa te antoa. Malo. O whatape ki a whia tō mawhi o tau whatā mau inga koeni.
Tapu ke tai ni kuinin na spau fare wa mo off. Tapu se a fare area mo o no pere fonua. Tapu o minister o kabineti. Tapu atu ki kautaglotu me a whakalunga tonga. Tapu ke tangatai fonua, me whinei fonua o tonga, mo mea mai he ope, me murina, me be ke i tonga ekini, funga fonua, foione one, me waula, tāki moe aka, me vai ko niu tō ua. Kaya tāki o mou se maniti pare mia ke whakahoko atu ai whanongonongo mau inga koeni, pea kou whakama lo atu, i mou tōru kau whaiongong mou lava mai a honi. Hire whakahoko ko ia ngā aue a potu ngā mo ui, kai pehe ke komit pure whakafonua, i ono tokanga i kina COVID-19, i ngai a kuia ko mari watu, kai pehe ke whakataha i kabineti, pia mono whakahoko ke awhio, ko whia whakahoko a te ahoni, a ngai tūtū ni koe ni. Ko hiko mau ha keise taha i e COVID-19, i e kau wholau mai me Christchurch, New Zealand, i Ahapuleluru, ko no wawhito o katopa, wanoa wataha. Pea oku kei whai peha no sivi hoko atu a kau wholau, mo kei quarantine pe, wataha, mono whakamaa popo, o nau tōru na eofi ki e tōtāko eni, ke taofia mawhola, ai mahaki, ke community, ko tūtuna e kabineti, ke tau lockdown. O ka mataia mi he taimi, tahaua, no taha, pongpongi tūsi te. Aia ko hengi atu ia, tau. Aho, ua, November wanoa wataha, ki he tātaha ni mahiwa, e whiawhi mō nite, aho walo November wanoa wataha, e wike ta. Kai oa ke whakamaapoperere e ngā ue kauraine mua, pe tau tokisio ki ha hoko atu. Ko toa tapuni pe o lockdowni, o ngofua pe e hau me ngāhi otumotu, ka e toki mau ha ngofua, pe toki whai a whorau wakapuna, pe wakatahi ki otumotu ki toka lau pe moeua. Ko ngai tutuni ko ni, o kumatunga ia no tau hike malo e kakai, e whanua, e mapurei hato e mawholo e COVID. Ka ke ata, ke tawataina e kakai, e whanua, ia whonga au whapotopoto, e whonga au kulava ke whapapaui, e ikai ke wesia, ke kau ngawe laini mua, mo e kakai whakalufua e whanua. Ko e whatongia mau ingataha o hapureanga, ke malu, merino, mo mau, ai tawataina whakautua, ai kakai e whanua. Ka upaweke whakahoko ia whonga, o whakapotopoto, whakalao. Ki rere ai whanua whakalufua, e mohono kaha. Whakamalola atu ki e kakai tolahi, ni mulawa atu o whakakato ho mo hu malui, i ngai aho koeni ko tau situ a mi ai, a mai peke ahoni. E taim koeni ko tukuange a whenga maare koeni ke hoko atu e brikatia, tau malui whanua, pia mo e ongo minista ka peke taita mo ui, e o atu hanu whakaiki ki o e tūtūni koena e pureanga, ka e tukata ke whahoko mai mo ngai whiui. Maloa pita. Kore ke uhufanga pe whakatapu, as whakahoko atu e ikpale mea, ka tā ke lau atu a ngahi tutuni whakapure a ngā. Ngahi tutuni, whakangatangata, whakawhanua, ke tāpuni whakatapui COVID-19. I hono ngā ue aki a ngahi mawhai, ko whaki he kup tolu fitu, mo e tolu hiwa, o e lau ki hono purei o ngahi mea whakawhokwhaa, wahi fitu, poi no aua,
mo e whakamamawhai a hano tāli. O e ei, whakaha ko whakahoko he kautaha mo ui a mamani, whikau aki mo e novel coronavirus, te koe COVID-19, koe mahaki o mawhola whakamamani lahi, te au kei whakalala. Pi ngahi tutun whakaha, o hatuunga whatu tāmaki ki he mo ui, COVID-19, wanoa. I hono whakatontonu, tu kehe, katoe tāna ki ai ai kuptaha, ono fitu e lao ki he mo ui, ai kakai, wahe taha wā, pointahanima, mo e whakaha o ha mahaki, whanongonong, whatu tāmaki, i aho tahataha maasi wanoa wataha, mo ngā ue ke tā ofi, mo whakasisi ai mawhola ai COVID-19 i loto i he pureanga o tonga. Si whakawhoou o e tuunga whakawhokwha o e aho wanima o katopa wanoa wataha. Peke ti, hono whakapapaui o e fuafua taha i he MIQ, o whapapaui o kune whakautua i he COVID-19 i he aho whalaite, wahiwa o katopa wafe wataha. O whaawai he komisiona leo e polistonga, mo e tau e kautaua e nafio. I hona tunga koe ofisa whakamawhai i he kup toluono, kup si iua o e lau ki hono pulei, o ngahi mea whakawhokwha, wahe fitu o i noa ua. Ai ngahi tutun koe ni. Ulaki. Kua pau ki kamata ngāwe ake a ngahi tutun koe ni, me he tahaimi tahawa noa taha, pongpong. Tu site a haua o Novema wanoa wataha, ki he tahataha ni mahiwa po uri a monite a walo Novema wanoa wataha. Ua, ko ngahi tutun ko eni, ko pau ki ngawe aki pē ki tonga tapu. Tolu. Ko e hui ko ngahi taumua o ngahi tutun ko eni, tuku kehe ka whemau, ha uhinga kehe i hono tuu ngā. Pakulisi atua e ngai whakauhinga lea, i e kup hono tolu, tuka tutun hono tolu. Ka tutun hono whā, kua pau ki ngāwe aki, ai tapui ai whialu aki. Me he taimi, walu e whiafi, ke ono pongpong. Nima. Ko pau ke nofo whakamawahe, ai taha kotoa pē, i hono ngahi api, tuku kehe pē i he taumu a ke. Ei, whakatau mai pe tuku atu ha ngahi koloa o whiemau vivili, i honau ngahi whamili, o kau ke ai tautai pe utu, toko naku, Mr. Polo, mo e fruti, ki he mau mea tokoni ma ai whamili whakatau taha pē. Pi, mau mai ai ngahi nau whaito pe kumi ki a tokon whakawhaito whawawau. Ko si, whakahoko ai ngahi huhu malui COVID-19. Ko ti, ngā we aki ai ngahi ngā aue ai panke, mo ngahi kautaha whakapaanga. Ko i, tokai kina ai whangamon manu, whangai whatapu. Ko efa, alu ke ngā we koe me mi paia o e kautaha whakahoko ngā aue, o i kai ala tuk o hange ko hono whakauhinga i he tēpile ei. Tutun whikaono, ko pau ke ta ofi ai ngā aue ai mea te whono ngā aki whakarot whanua ai kakai. Tutun hono whiti, ko pau ke ta puni ai whi whakatau aki ai ko toa o i ngāhi wheitu laiseni ke kawa mālohi. Walu. Ko pau ke tāpuni ai kotoa o ngahi business. Ma ngahi ngā ue whaka business kotoa o laisen. Tuku kehe ai ngahi tau whakatau anga lalahi, ngahi whakakoroa whaka mo vete. Ma ngahi business whaka internet. Ma ngahi business whaka hoko mei api, ko whakangofua e he sea o komiti ke ngahi mea whakafukwhaa. Ko walu, ko hiwa. Ko pau ke tāpuni ai kotoa o ngahi whare o ngawe aki i he kakai. Ngahi kātoanga, mo ngahi whakataha anga.
O hange ko ngahi ako anga. Ngahi whai anga lot. Ngahi kalap kawatonga. Ngahi kalap spot. Pinkou. Ngahi whare whamasino. Ngahi kātoanga mo ngahi ngāue whaka spot. Ngahi whakawhiewhia. Ngahi whai ngahi mali. Moha ngahi whakawhiewhia kehe. Pe ngahi whakatahaanga whilawe i moia. Hongo fulu. Kua pau ke whakatangata ngata. Ai whakatahaanga apisia putu. Ki he toko lahi ko toko hongo fulu i loto whare. Mo toko wanoa i tua. Pea kua pau ke iai ha ofisa whakamawhai lo lotonga ai apsia. Tahataha. Kua pau ke mau polistonga mo kautau ai na fio. Mo kau ofisa whakamawhai ai mawhai ke whakahoko ai ngahi tutun ko e ni. Ko uhi ko tau mua ke malui ai malu ai kakai. Mono tauhi ai malu ai moui ai kakai. Tahaua. O whatu ke talango fua, mo whakahoko e hataha kotoa ai wā mama whakai tangata, i he taimi kotoa pē, pia ke ngāwe aki, ai nau malui i he taimi kotoa. Tātolu, o whakatu ke talango fua, ai taha kotoa, ke toka e kina whakafui tui, ai maa o e nima, pia ke mui, ke kotoa o e ngāhi wharei, ke mo ui ai kakai. Aia ko tuku atu e pot ngai mo ui o whilawe i pia mo e COVID tahiwa. Tawha. Kua pau ki ngāwe aki ai kotoa o ngahi kup, o ngahi tutuun ko eni, ke he taha kotoa pe i tonga tapu. Tuku kehe ai ngahi ngāwe o ikai ke ala tuku. Tahanima, e ngofua ke whakaata ai kotoa o ngahi ngāwe, o ikai ala ke tuku. Mo ngahi ngāwe whilawe i moia, aia ko hiki i he te pile a, me hono ngāwe aki, e ngahi tutun koe ni. Tahano, ko pau ke ta of whakataimi, a hono ngāwe aki, e ngahi tutun whakakata ngata, whakafonua ke COVID tahiwa, na whakahoko he aho wanima o katopa wafe wataha, ki tonga tapu. Lolotonga ai waha taimi tāpun whakatapui. Whahaia i nuku alofa i ahulako Novema, wafe wataha, whiela kepa. Malo. Whamalo ki a lot whiela kepa, no whahau ka te tutun ko ia e puranga. Ko e tainimi, ko e taimi whaatae ni kia mo tolu ko tope ko e mo whehui. Pea kou kore pe ke tau ngau al pe e whaapapa, pea mo e whehui ka e tuku mai ki he kau penolo, ki whahau ka tano tari o ngai whehui ko ia. Tau whengai beha mini te tau noa he tari whehui. Malo. Tonga? Mo Minister Aba mo kau CEO gini. Ko e whamatala ko ni kutuku mai hau ni kono makatuunga ko e okuia e COVID-19. O koe whamatala ko avitakai holo i he mitia whasosiare. O tuku aki i e pureanga ko pehe ko he loi whamatala ko ni i he ngahi uhinga whakapolitikare. Ko e kore pe ke o mai moha ki whamalala ki ai. Pea kabau ko e whakasipe ko e kabau ku loi whamatala ko ni e whai he pureanga ha whainga ngau whala ki e whainga whamatala ko ni. He ku hange anga whakaifo ko koe ki he ngahi whetohi aki i he mitia whasosiare. O ku hange ai ni ia te nau mau i na dole ngahi tutu uni. Ko ni tuku mai ko he ngangu nau tui. O ku ikai kia ko viti ai e whanua. Malo. Tuke tari ata seare. Yo malo betu maha ko fe maha winga ubito ni pe whampe ke ki whamala ala to ai tuunga ko ku iai he taimini. Ai ko ne tu fo ke taimini
o mahino o pito ai kamata ko ia o whakaukau ke whai ha whakangata ai te alo aki. I he mahino koe ai hau ai wakapuna e haua fitu me Christchurch. O tau, o te tō mai peko ki tongani, pe mahino a tau tolu, kuiai e fo i community keisi e ua a Christchurch. Ai a koe fo i taime peko e teke mau haola ha whahinga mea ta. Ne ka mata lewa ngā oe potu ngā mo ui. Me ngai kupu whikau aki. Hono tutu uni, ke no fo mao, e kau frontliners. Ai a koe a haua fitu ia. Sai e a tō pule lulu, ne whie mao lewa ke e koe wawalu ia, ne whie mao lewa ke sivi ka atoa ki nau tōlu. Ai a pa koe sivi koe ki nau tōlu, ai koe toko wangeo tahani mai e kau pāsisi. Sivi ki nau tolu koe hinga pe koe mahino koe tau whonga tatonu pe o whai ki kau pāsisi ko tō hau mei muri. Pe au ki he po uri po topule lulu. Tau pe ki he heng whalaite. Ni ma heng nau ma oa e telefoni. Ma oa e telefoni me he taha kau ngā oe i he lepi. O ne whakaha mai o ku nei tu oua. And I'll repeat for CV or positive. Sai koe he ne tunga ko ia, heng I whalaite ko ia, o e uahiwa. Nei te whailewa ai koe konga pe protocol ai lepi. Pau ke te swap tu oua mai. Ai toko taha koe ni. Ai ana e ngāwe lewa e toke taha he quarantine facility o te swap mai e toko taha koe ni. O mai o CV. Ai koe ngai sivi ka toka ni ke umisin ke pe. Koe tau umisin i o fofo ke tolu. Ake sivi ula kina e positive, sivi wana e positive. Sivi hona tolu lewa koe swap fo o mai ia. Pena nau tok sivi na tolo whakapapaui. He lunchtime hoa tāia o whalaite. Ai koe mau ia koe pena o alpeo si o ke fai sivi koe au mahina o pito positive. Pe au whetu tak lewa ke ek minister mo ui. O confirm mahino koe positive case. Aia koe tuunga ia o case koe ia. Sai koe tau whanonga mai koe ni ki he ahoni o ku mahino pito ngahi CV mo e tau kei hanga pe whoko tata aufki o te aluhola taha. Ko inga he ku whamawahe. Ai kakai tonu whamawahe. Whai aki pēa ngahi protocol to tonu. Koe mea peke ki mua pēa o hoko atu ko whaampe ke o hake fo I mahino koe ni ki kakai whanua o mo whanau mai. Ai nā tūla vailasi. Ko nā tūla vailasi o tukuange mai he taimi. He taimi taha o kai ke tukuange mai. Koe tō taha koe ni nai o CV ai no sila nai negative he monite. Pea tok heka he waka he ua fitu. Tō taha koe ni nai is fully vaccinated. Aina mau koe kapau e waha taha o positive. Nai negative he monite I no sila. Pea positive he CV ka tau tolu he whalaite. O kua no uhinga. Uluaki, koe tō taha koe ni nai suhu malui. Ai au mahino mālohi hono CV malui. Ka pau kua ki vailas pepe o whinga ke tupu he sino I tama koe ni. O whiu whinga ki vailasi ke mo ui. Ula kia, koe ua, ka pau koe toko taha koe ni nai puke ki mua. O kui ai tau pepe ha konga vailasi. O piki api he misini. He koe misini kono ne whae CV, une CV ia DNA koe virus. Ai pe koe tahanga koe tala pe koha konga e virus o ku mate. Pe koe konga e virus ko ki baby virus o whinga ke mo ui. Ia taha fully vaccinated. Kai kia haidin lawa tala fo I mea koe ia. I he mau whakaukau whakapoto, sayangi ke tau alo he ta whakoe. Koe ki fo infection for Owen. Ka tau toki hanga CV atu aipe. Ke whakapapau. He mahina. Eia koe fo I koe kamata mai a koe pau. Koe mea koe ki hono whakapapau I.
Ko te ki ka pa te tau nofo tatolo ke whenga i ke whakapapau i pe ko haki virus, i konga virus ko mate. Pe ko haki baby virus ke tau siope o tupu. Pai tok whai tau ngāwe, tō mui ia. Aia koe whakakawha pato poto pe ia, tau ui e tau tolo koe positive case. Whai tau ngāwe. Pe tau tok sio ai pe. Pe koe konga DNA mea virus ne osi mate. Pe ko haki baby virus o tupu atu. Aia koe whaka matala pe ka toki hoho mai ngai whehu i ke tau hoho atu. Lala. Kata ke tupe koe ki whehu peni ka kia koe Dr. Siare. Koe tui ta mini o ku where ai tala noa moe meu asi mai ai ke ta whaki koe ke frontliners koe ne whakahoko koe ngā ue ke kau pāsese. Wai ki frontline ai au ko hinga pe eka te whehui ke lawa confirm mai u whangtala noa koe ni wai frontline ai au asi mai tala noa ne wholawa tu ki hapai. O ke asi mai pe tala noa ke tama whakauri pāsi. Ko whehui pe poku moni whangtala noa koe ni mo whehui koe hoko atu ke ai koe procedure normal koe ai hau koha repatriation flight. Ko ilo pe i he press conference ne whahoko whalaite ne ke lave ne ave katoe u frontliners koe ni o kole kena toke na isolate i api wai kasi ni hoku ave ke quarantine ko uhinga koe ilo i positive. Ko normal procedure pe ia pako toki whakahoko pe ia he taimini ki he free COVID test koe ni ako positive malo. Oko ba whakaosi pe PCR ka pau waha ha kakai i he taimini outside i he outpatient una algo ke vai ola o nau fia CV pe nau tolu ia i he nau ongo i pe nau tolu ia nau tolu e pau pe ke pehe wai pe kakai ni ongo i pe nau tolu nau ki ongo i puke pe wa pe kulava ia i he whanemahaki he taimini o al pe atahaia ki loto ki whaimako pe mai o mai ngeo ki CV COVID test pe aku i he hoa pe koe kakai. Malo. Ia malo pe mate ko mata pe me he tau pe ke tutuni ko ia ke ka frontliners. Hanga pe kula ven nai ne kamata foki ko ka frontliners na e fikau pe ke na no fomao. Ko hange pe ha tokateu. Ko hinga ko vaka ne hau me Christchurch. Aya pe nei fare i pe ke na no fomao ia. Kana to e pe na nau talango fu pe na tolke ko mahino pe ku ne ki tokata. Na i kai ke mahal pe na au ki ai fo matala. Mandui fo ko po urien. Ai ko to ta ko ni na fo lawat pe ai ta. Pe ko taimi ko ia o ko ka tu ni pau pe he. Ko baka ko to pe e fe kau ke no fo ko frontliners. Na to ki fo to ai na ko hinga pe fo tu ni ko ni ha mi Christchurch. Mai tau ilo ko community. Ai ko fo i tau pepe ko ki fo i whakaukau whakapoto ne whai kau ngau he pōko ia. Ko e mea koe ki hono sivi ki nau tolu, o ko whai pe hono sivi ki nau tolu ia, na osi mahadeu whamatala toi pe, negativi ka atoa ka frontliners ia. Ko e toko taha koe i hapai, o kumau toko ngai pe ke o te aluhol ka wheitu, no pe o quarantine pe ai, kai whai at pe hono sivi, ke lava mo hono sivi o ia. Ko mea koe ki he kakai koe au ku matui fo te kia tau community transmission i tongani. Ko e tau whai fo inga aue koe ni ke tau siofi ai quarantine site mo ta ofi. Ke tau siofi ka kono mo ni o koe inga aue maheni be po tungai mo uia he ngai kaimi pe ni. Ka paa kua hataha ko ala to kua hane flu ma mea pao ke siwi pe ia. Aia koe inga koe au whai anga maheni pe ia. Soni? Hiki ni mai ka au Soni, kai ko lirika. Alo vito e seare pe koe ki wheu i pe koe lahang whaki ngahi whakamatala kou tuku mai koe si angeia ai tairiri pa moe mana wahe koe e kakai. Koe whau whaki ne hoko, koe siko whakamatala koe au ni hangi o gaha haki fia maari e ke kakai. Heu koe ke fu whakapapau ia pe fu serious au pito. Whau whaki ne hoko koe ka tau tolu. Peko lai whaki tau sio e ngahi o ngongoi tō puleanga peko Ko tu fu take serious bit he kakai. Ko lahi ang ko ngai whamatalo ko mai fe ho sio ke natula to tonu ko e vai lasi.
e aha whainga maari ke tau siwi tato ko ni o positive pato he siwi atu a mui o negative. Hea ngā koe hau whamatala o ke fu ke mahino pe fu serious a pita ke siwi kai. Koia son. O ku moone o pite hoi ko ia pa koe na tula pe vai lasi. Koe tu tai minia o mau ke ui pe mato foi result. Koe ngā koe he nei kamata na weak positive. Mau ke ui pe ton pe ke te whapapau. Aia koe te mau te hanga mato siwi ke isi whalai te. Koe ngā he ku koe ke pehe ia e lava pe ia ke alu ke te maalohi ange de positive pe negative. Ka koe na tula pe ia oe COVID tahiwa. Pe au whai pe mo i toka teo ki ai pe mooni pe ia. Ka koe hanga koe tau tokanga koe tau tolu i tongani. I kai ke tau assume e tau tolu pe te tau pehe koe COVID. O teo ku maluange whanua. Tau te whito, koe ki tau case. Ka pau ka whanua ina o siya whangi case te tau pehe usai pe. Ka koe ne tū koe tai miniu te kia tau whai case tongani. Pau pe ke tau fusi e malunga taha. Me tau hu. Hai hau pe whai case. Ne ango pe e negative no sila. Kau mantu ka tutuunia pe positive ke negative ko tau tolu. Ika ke whai a whanua ke ko tau tolu pe te tau whai tutuuni. Whawheunga ki ngā historia o case mo anga e tau hao. Rotonga hao e taimi. Tata? Malo, kataka uki whehu ipe ko hae palani ki he si whapure anga mo ako ke lorotongani. Malo. Te aimangi kataki? Ko hae ai palani ki he si whapure anga mo ako ke lorotongani. Tanga ako e. Ko tu foi tai nimi ko external exam ko mata a hiva. Ave mo fatongai o se ai fatap ko ni I he po aho valu. Aia o ko tu fai mali pe ki kamata pe ai u CV ko ni form ni ma no fitu I aho hiva hange pe ko was palani Aia CV pe for weekend ni hange pe study week ko ni u fa marolo ai ko ai fa na form ni ma no fitu o teu ke CV ko aho hiva. Palo. Halo. Ta ve ta pe ta mi te ta ni ma. Sone, minit pe ua sone. Katak pe siara ko ki fehu ko ni fatatau ki positive case ko I tong he lorotongani. Fefe nai ho mo sio ko hai tu unga o ku ia he lorotongani o to COVID ange pe o ku ko hai tu unga ku ai to ai na ha case ta ha pe ko case pe ta ha ko positive ko Ane pe ko lava re nai mato ke ia e foi toko wonge au taha wha ia. Na nau folau mai me Christchurch. Aia ne ai community transmission. Aia upau ko mea upau ke tau hina o tole foi ahe ua taha. Ke tau papapau I. O kai kia Hawaii las I he foi wonge au taha wha koe ni. Pai ke tau tāno toke foi case koe ne posti. Koe tau tāno toke foi waft wonge au taha wha. Ko hinga he koe foi community transmission nai hoko. O kai ke tau whakatonga. E kono moni o nei ka pana tau whakatonga I te ke mawahe mai wakapuna. O to ia mahana kehe e tutunia e komiti whafonua. Kana tō mai whoke wakapuna e au tau tau whakatonga ia. Aia koe mea koe ke taiminia o kei toko ngā I lilei pe fo I wange o tawhae ke mahino unau hao mo. Halo. Sone. Pito, kata ko ki whehu I pe nia ke tuunga mo e malu mo e hao e hotele tāno a ai kuno whai tau toko wange o tawha. Pe whalala anga o pito kai ke te mama ki tua. Ulua ki ia ua, ko e whalala anga ko e tau mea ngāwe. Tuunga ko e tau mea ngāwe kene whalala anga o kai ke te lava detective. Ha te whainga mea ke tau malu o pito ke whapapau ku loka. Pe hao I kai ke te iaha launga me muri hange ko e mitia whasosiare ko no utara no ke kau whai o kongo ko ni. Hange ka te au rely na whalala na tolu ke mitia whasosiare I kai ko mitia ko ngau tau tala no ke tai mini. Ko whehuia na tolu ko lockdown I ko ni e plikatia mo e commissioner polisi. Ko e lockdown I ko ni o ke pe lao na e na ke lave ke ka na te mo lao na e lau ke attention yare he fetu tatau pe lokini he tau ko mariwa tu o ku
Whelala ve I mo talangata o I he konistuto ne I he tutu uni whakamamana mo tutone a whanua tohi he uri mo hinehina. Mo ua pa anga ni mamano ngā pōpula tau he ngofuru. Ia I rewa mo ki kakai una whanga o ikai ki na whanga o fu ke wesia la o ia pe tau e taha mo e panga taha mano. Ko ia apply whakatolo ua pe o lao na e lau kai kia atensionare ke tokoni ho kupu I lao ko kona ke whai aki whaivia aki e kau whaihia mo kau talangata pia koe whakaosi pe ku hoha koe hai tu unga e minista mo ui o e huhu koni ki he whanau ako mahano kalafi ko ia hano kakahake ki olunga mo tau whalalaanga e utau alu katoa ke oho ke huhu malu I mo pe fefe whanau iki ko ki mea pio whiai kai e toka ngā malo. Koe whehu e whāsoa ni malo. Pea o to owa. Ko le ke hu whanga e ngai tala whatapu. Ka ata ke whakahoko atu ha ngā hitari pa toki tāna ki mai kia e CEO pe mo e pēnolo. Koe uluaki pe koe ola koe hu malu I ki he pongi ni. A ia koe hu malu I koe ke tau taha walu ki olungange. O ku pesetia e valu ai tausi fika uluaki. Pe koe tausi fika ua. Pe koe huhu malu ia e ua o pesetia e ono ua. Ai au whakawhia au pito hono teke I malohi o huhu malu I ki he pesete valu. Ai au wofi au pito ki he pesete hiva ngofulu. Ai au gai whaka amu te tau ova I he pesete hiva ngofulu. Tupu ai tausi fika uluaki. Koe hu malu I koe e whanau, koe ki tonga tapuni kua o pesete fitu ua, pe ki e ua koe pesete fitu. Pe koe whamalo lahi ki e hou eiki mo e kakai whanua, I he o mai koe ni ke whakahoko e tau huhu malu I. Pe au koe whakawhia au pito he ola e huhu malu I a babau, koe tausi fika uluaki o pesete hivataha, koe tausi hono ua, pe koe huhu malu I hono ua, fully vaccinated o pesete balu taha a mamau. Ai au ku whakawhia Maria au pita tu unga ko ia. Ka koe tawhaki koe taha ki he nofo ko ia I he nofo anga kolontini, koe nofo koe ni o ku tauhia ke malu taha, whakatatau ke ngai tutu ni ngā ue kotoa pe, o whakahoko ki he nofo ko ia ai kau pasese nofo kolontini, kai umaafo ki ai kau ngā ue. Koe I muafo ki na e whaafai na uwhangi whamalohisino, o ku I kai ke toi iai ha whamalohisino, pe ko ha toi hū ki tua mei he loki. Aia koe fo I nofo, loka, malu, kai ke toi ngā unu ha totaha, I he nofo kolontini ki tua mei hono loki. Pea, koutu pe koe ki tawhaki pe koe ia, e toi whakaiki ke ta CEO ki ai, ka koe tawhaki koe ki he misini mea ngā ue, I tō ngāni o ki ai ai whonga ngā ue o ku whakamaman lahi, international standards, ai quality assurance, o ku ne hanga tesi ai ngahi misini ngā ue koe ni, mei ave whakamaman lahi ki no sila, ke ne whakapapau I koe ngā ue ku whakahoko he ni o ku wau ki he tōnga whamaman lahi pia pesete te au. Malo. Tā whehui? Mange whaaspe koe na alaitia. O kumalo pito pe ai quarantine center tano o mo makeke koe kau pasese. O ki ai pe a punga mo ui polisi ko so tia. Pa mo pot ngawi koe whaia. Una whipo po waki pe ki he leo. Ngā ka kua ngari tō no ha pot ngawe. E eke he pot ngawe koe ai whonga ngawe. Ke tauhi pe tutuni ke whonga ngawe. Lai tia maha koe mea koe ke whakalao. Koe lao pe nyeko ko lao atu. Ka mata apo. Osi ki aho mea. Mga hi tutuni koe ia. Koe ngahi mea whakalao ke hei koe mea e atention ia. Koe mea pe asmai he ni. Koe aho wanima koe topana o te tutuni whalufua ki tonga tap. Ki tonga. O ku suspend ye tonga tap. Kai hu mai mea koe ni ki tutuni koe ni tonga tap. Mā koe mea whakalao pe. Toki hoko ate atention ia. Ko le ke u fa fa ta ku fa ma lo na ya ka so ane ni ni
kei manatu lelei au pito ki he ngahi tālanga nei whakahoko atu me hoki te tau koe. Ia whamaloto o whamanatu ke meai lelei he kakai mawhatuki koe ni oe hono mau i ha tutuni ai kau ofisa moui pe mo ni koe ni o whakamawhai. Kai patonu pe ki he tutuni koe ni o tau i henia he ahoni. Koe tau tea ki ha taha o me whakawhea tungi ai. Pe o ki kai ke me whakahoko ai ngahi tutuni ai nau tolu ko whamawhai i kau ai kau tau ai ngā whio pe pehefo ki polisi o malawa ki ha ne moua ki ha moua ko panga taha manu pe ngai po pula tau e tō. Ai koe ngahi tau tea ia o whakahoko i he talangata ki ngai tutuni koe i pe ko whakawhea tungi ai kau ofisa kua whamawhai i he rau ni pamo i tutuni ka pau ki ai ha tangata ki ai. Malo, Soani. Malo. Maui Soani. Taha? Yo, malo au pito. Koe mea pangope ko ke hene minister paanga. Ke ekang pe ki ai ha whamumui taha ngai whamatala ki he tau paanga koe ni he tau COVID. Maha koe kole atu pena iai peha tahe lava o ki whamala ala mai pe ai pe koe tau whakataha hoko. Ai tu unga tai ai ngahi toko ni koe ni ki he COVID i he tainimi mo hoko atu. Pea he whoke ku whehu i ki he minister koe ni lei pāka koe tatafu. Mo iaki ki homo palan ngau e koe ni i hono ta ofi koe ni ai whewholau aki koe otumotu. O ki ai pe ai tokanga mai ke he mai mo kāinga me otumotu. Ke ngahi koloa. Ke toi tokanga mai ke nau tō ki toki whamala ala mai ta whako ia. Pe whaosi pe koe ngahi whamiri koe o lotonga lockdown ni koe ni pe lotonga kolontini koe ni ai nau ngahi hoa i he frontliners. O kai nau tokanga mai ke he mai he ku o ku iai ai nai whetutaki ange pe ai ngai mo ui e tokanga mai ke he nau tōlu ka wau ki he aneafi. O te ke ai hato koni he ku lotonga ava nau ngahi hoa o lockdown ni kai i he supply more like the daily supplies pe. Mo ngahi mea whapaanga pe ko ia pe malo. Halo? Tau? Hāt be whakatapu kai uraki pe koe mea ki ta whakapaanga ma teo teo e pureanga, koe ki henek minister paanga, kana ni os whale mai pe o ku iai pe paanga ngā ue pureanga, ki he ngahi whakatangata koe ni. Koe ua pe koe whawhetau ak whakakoroa ku ngafua pe, koe kakai o whakatangata. Aia koe hange koe waka mo mea nes mahino pe o kau he whakatata. Ka ku whietana kat pe ke tapepe mai palemia. Ke mahino pe o koe tūtūni ene mea kia whiela kepa. Ka o kia pe mo e whakalahi he tūtūni o kune o atua e whakaiki o ngahi mea o whie mau ia he keike lava taofi. Aia ku koe kore pe ke he ngahi businessi. Ai koe whatata pe mahino pe te koe ngahi whare koloa e ata pe ke nawawa. I he taimi koe ki mua he ke whiu. Ki mua he walu. Ka koe uhinga pe ke he ngahi mea te whito. Pero mea ni whai tokanga ki ai mau mawhai, ke ua e ngau e hala aki he kakai whanua. Kau kei pe me ngahi whakatāma ke hei o ku tokanga pe ke mahina bito ke ngahi kautaha i tu ai pureanga. Kautaha i tu ai pureanga. Ke mahina pe ngofua ke ngahi mea fie mao te whito hei kai ke lava ta ofi. Ko tu e uhinga pe, ai ku kongkonga lalahi e whito. Pero kei mohono ngahi whakaikiki. Pero kei mo tokanga make ka te ki nau tōru hange ko ki nau tōru ku mea ki tōkanga, pe pehe whoki ki tahi, ki he nau ngahi mao ngamo ui, o kei me whakatāma ke ki ai. Ka kukore pe ke toki whetu utak me pe ke o atonu whakaikiki, ke mahino a ki nau tōroko ke lawa ta ofi ke mahino anga. Ka kutu e mau pe uhinga, koe tau mua tūtūni, ke ta ofi pa whakangata, ai whakatokolahi ko hia koe maule whanua. Malo. Te atanaki, kua whehui, hoko. Toi pe tau mi te tālima. Iho. Ai se rewa koe. Kamata pe mi tau he maaru ki mata. Ko ki whehui pe o ku iai nai ha whahinga allowance ma kehe o ku wahei ma ai kau ngau e lai ne mua ko ni nau toka ngai ai patient ko e ni ko e COVID tahi wa. Ko hui ko lawe i pe foki ko e tahai ni
i he COVID i kua o me ko tau whanua ka hangai ai kau ngau e lai ne mua ko ni mo pole whaingata a ko hiko no tokanga i koe ni ai patient koe ni. Pe wiai ha whahinga allowance ko hiko e anga pe tau si atu na au ka tuunga ku iku ke ma he vailasi ai kau ngau e lai ne mua koe ni. Pe a moi ki whehui pe taha koe pehe koe COVID wa umai ki o tau kau a whanua ko o si ai nai hano whapapau i pe koe hae kalasi koe ni COVID pe koe Delta pe koe ha COVID no molo pe ia pe ko ave nai ha CV ai patient koe ni ki no sila ki te whapapau i mai ai kalasi koe ni COVID pe i kai. Hello? Allowance. Kaya hese allowance o kaya na allowance. Akau frontliners ka tope. O si totong e ponga i he wikosi. Te tupe kong hano wa ke talia te sia. Koe konga koe na ki he vailasi koe. Ai au ku o te teu he tamai ki mea ke awi no sila. Ai ka o sto mo de toto mo mea koe. Ai koe nau no pena to whenga ke mahino ku whenutak mo no sila ke mahino mau e ngahi pepa, me whaka pepa, mandi whoko ku wai ki special conditions ia kono awe ke mahino tonu, tan go awe wakuna na wheko awe o. Ai koe ki ngā oio whai ki nei. Ka ku kone tuane tai mini o kutuko koe ngā koe Delta i no sila. O tauhanga peta tolu ia o assume koe Delta. Toki hao e whapapau ia ki moi, ka mea ke hei. Ka kia tau tolu ia i tonga ni tau pepeta to koe Delta. Koe taha ki whewhe e taha nei. Koe ope. Tau koe. Malo. Heu koe. Malo. Kata ki pe ai whitu una. Ela whike ki tukumaha ki whamarala whika ki koe taimini whaki he ngahi panke. Me ngahi whitu whaprianga ku o pau ke cheke te ka ti huhu pa te toki hu ki loto. Ka ku lawe pe whaki he taimini lo tanga lele ai huhui ho whamanatu. Ta ku ia whehui ko kina tolu ko o si huhu hoani. Ko na tolu pe e lawa ke hu ke ngahi pange mo ngahi whitu whaprianga pe ku tatau pe matahana si whahoko ne huhu whikaraki. Ngā whakuai ngahi ai ni ihi a te kina tolu ku toki hoani ki he mahina katuu. Mo e tau whau. Pe whenga maare pe ke ka huhu raki. Pe me ka huhu honoa. Ki nau lawa tu pe me nau ka ti huhu. Pe ko kina tolu pe ko se huhu a te nau toki lawa hu ki. Whamarala wewe. Malo, kata kena ke fu woho lele ka ko mea ko mahino i nei o whehui pe o ku ngofu mahino ke ngai business ko nau whakaha mai o hei kai ke tari a hu ka hangi ki panke ka o ko whakaha e nau ngahi kati huho malui. Ko ia ko whehui sai ko kono moni o ku business i tau taha ko toa pe ku ia pe foke ngai tutu ne pureanga ka koe pe koe kia ha lao e fonuan i tai mi ne ke ke tu e tau ko instituto ne o e whaka whai ke pe discriminate hata ka o ku koe ngai private businesses okay pe foke na ututu nga o e whaka tau taha pe na to aia koe Ianga e ku mahalo pen ko hinga na foto e ngai tutun pe he ke oa iai pe ko fasisi haris na we sia ha e na ka nga we pe ko e na customer ko osma ko na ka ti hu ka ko no boni ko e ka pau o firma hata he ke pole i na foi toton hangi na ofi foi toton ko iai ko me e ni ko no tata ofi ke na ave e me ko ya ke fama anga ke pole i ai tutu ni ngā o e pēia e business i pua tau taha, ko e nau, ko nau whāre, pe ngai mea ngā o e o nau, mo nau ngai service, o ia pe ngai whangatangata ki ai. Ai a koe maha koe poini whakalao e to pia maho e ki ave porea i whamau, a ngā kapau te o i kita, o unfair hono treat kita, ke kai ke whakahoko atu. Ka mea ke pureanga,
o ku te kia ke ai ha tutuni pe he ia o fotu he puleanga I taimini kia na whakawhai ke ai ngahi mea ko ia. Mālo. Te whewhehu e ua. Whehui pe peo ku whewhe ai toko taha koe o puke. O ku peo ki aine symptoms or asymptomatic. Paua ki ai e test whaku lewa I toi ngā pasiese, e kau pasiese. Pena I ostesia he weekend. Whether the 214 passengers were already tested again or will they be tested this week? Oh, yeah. Yeah, the index person, he's fine. I think I need to from Manatoa. He's a fully vaccinated person. I think if we get there, we don't get Fatonga Kakai. I think go get there, we personally go from Malak in Lucilla. And now Tokanga, the Fagai Aika, pass second, a hook malu. Go to pick up our Haki baby virus. Mahalaka Moiki virus, and Matepe. But I think it's good to think of Tokanga for no Niki Malu Ikautonga Fokimai. And that's very good. And Pauton Fanonga Kakai of I can a hook malu. Otherwise, he's fine. He's fine. You quite can make up Mahapoko. I go grab and I overcautious bet out my way. He'll take it out case. Pau big it out, finger get out key. High young at our level precaution at on. I go with me. He's okay. Go to go one out Tafage. Neo CV now to learn our like CV. Now say God open out. Koe whaosi. Palo. Kala pe se ale pa mo e minister mo ui. Ka mo ki toko ni mai mua e ki tala whiri koe ni. Koe whehu ia koe ni maha wha o hake pe pa me whataha angan. Ka ku keke fu mahina whewhe ki a te ao. Ko ku kore pe a koe to unga ma teu koe ko ukiai ho tau whare maha ki. Ko whataha tā pe ka pa e tala mai mahino. Ko e tau ICU e wheunga mo e toko nima. Ka whawheangi kua tō mai ai lahi mai ai matangi ai COVID. Pea e wheunga lewa mo e toko wanoa, tēnā lava whakawhonu kua whare maki he whai taime ta. Ko usio pea weke ke tuunga to tonu koku iai koe e tau teu. Pea mahaka wheu pea taha ko kore weka tatafu ke ki tānaki mai ai. O sio weka tau patseti koe wanoa wataha, koe ono 5 miliona ke COVID. Wanoa wataha, wanoa ua, koe whaua miliona pe ofiki ai, ka ke whakatonton mai. Koe hae toenga, o ku toe he tau se ni COVID he aoni. Pako ia me malo. Chale. Se ko ki labe pa ia ta fa ko ni ki he tonga whaka mateu te wa potunga mo ui. Ko tui mahalo ko mo ne opito pe ia. Ai whakangata ko ia ICU beds. E ulo tonga maha was most mea me motolu ia e ngawe koe whai ki moa. E whai mahe pule anga fuoloa mai. Ai a koe pakwai pe whoki mo e koe whai ngahi ko talia ia ne ngahi pe talia ia. Ke stand by ka pai whawhange kua taimi futokolahi. E lape ke te ngā koe ma talia ia. Pea ulo tonga whai pe me ngau e pule anga wataha mo e pule anga siapani. Ke ai nau tokone na tole ta whako ia. Ulo tonga whai e hoka te ngahi ki ai. Ka koe ai mahalo ko hake whewhewea koe ni o e mahu inga e hohu malui. Koe uhinga e koe whemai ke tau hohu malui. Ke ua whie mau e hataha ai ICU. E ka pate mo whatonga i koe ICU me koe kakai peu taheu. Ko nā tō pete nā wiku ki ai. Ka pate o seange mea koe ko huhu hape se te hiwanoa kakai ko tongani o tonu ke huhu. Koe fo i mea maa taha ia koe te taulawa tokoni ai ki he tau ibi whakai whanua. Aia koe whakaamu e mutoa nia ke kau whanongo mai. O wha mai o aia le whainga maari koe ni ke tau huhu. Koe fo i mea koe whai huhu iau. Koe te mau lau se ni pepe fia. Koe te heka he mea leleo. Huhu tai to tonga. Koe tui koe whai solution lele ia ke whanua ni. Malo. Teo ki lawa te... Mahina peo pake mao e whakai ki koe se ni. Tika mo mea befo. Hange koe whika koe na ke talama ni nei. Koe upo ngai whuku pai konga e nau patseti koe. Nai tuku ke he kolon, ke taimpe heni.
ka ko utu ni ko na mau tolu ko lo pe ko ai ngahi mea social media mea unau fehu ina ku nang whakangata-ngata e mau ngawe ko hui ko sisi a silini o pe ke mahino pe o ko isi o silini ke ngahi ngawe ko whakahoko ke malu e fono ante pe te ake ki whakatata ko tai mina alo e hape lo tonga punatu he ai time whalmahaki ke o sive ai tahine ko e customer kui hapai ke whakapapau e nao sifo ke foi bilo o stau ke ko nu tau mai o stau ke ka ko unga whamatala o pe ko isi o seniti ki he ngawe ko komiti una fai me ko to pe wala fai ke malu ya ko tau fonwa mako ki me ka ke o mau lele au ka ke lava tala kakato exactly as I seniti ka ko tu ngai fai ai ko ngawe ko ai komiti malo i toko na bia ma mai pia ko ke tamini sta panga ki lo tano di e wa foki e dai min pe ko patseti foki ko patseti o wai ngai seniti o ma tu ngai feitu pa ko me seniti o tok tanak ai ko ke pe ko ke ha me o toe ko ka foi fiu ia wala tari hanga ton e tai mi ko ia e pau ke tanak ke sirin mo me o to mai ke fa ke ngau ka moni ai me ke minista ko ka isi ia ko me ko fe mau ke ai ia ono tai ngala tanak ke te ka ki ko ia ai ke pesiri pe ko toko lahi ko ia e malava ke toka ngai kina ko ia i he ngai fare mahaki aia ko e woti ko ia ki he ICU pe ko e puke lahi aia me ki he toko nima ai vi ko ia ko e i he whaka mohe anga o e whitu ko ni mo e kau ngā aue aia fie ma o ai ko ke rere ki e tau hu malu i ke ova i he pese te hiwango fulu ke oa iai hataha e puke lahi ka tau hange pe ko toko taha ko ni ko na e folau mai me Christchurch o kuesia ia e COVID tahiwa ka i kai ke iai hawhaka ilonga iai mea teia pagapau e iai hawhaka ilonga ko whangi whaka ilonga maa ape pa te ke lava pe ko o nofo i he nofo anga kolontini pe ko o nofo mau pe i api pe ko e wheitu ko ni ko i ke mitari ai pe ko e whare mahaki ko iai mua ko whare mahaki ko i mua me mei ke toko ua noa ka ko i whare mahaki ko ia kia ki nau toru ia o ku nau puke me he whakoutua. Ai ko ki nau toko koe ke iai ha nau puke pe ko hangai whaka ilonga ke nau nofo pe tawhaaki ko ia e kolontini pe mo nofo mau ko i api i e kahau malo. Hei whaos, Soni, te wheu ua whau ia. Ora ke hu are valala. O se patoki whaos te Soni patau. Menina. Malo, ko ki wheu peo ke teu ke tau lockdown ni ke whakatapu ko iro peo ku lahe u business ni una message mai poku kau na tole he essential business pe kai ko ilo pe wai ki kau taha waka mau na tu ta mai geni au he hiva pe ke lava pe folau ko ia pakapa ku lava e ke lava pe ka kai alo mai na uta ko ia ko mau ke waka ko nu ha mi vava ke mau ke ka ko e ke peni ke fratap tap ko business mo ka kai pe in general na lava ko al holo po wa whakatapu a kakai ki alholo ko i whanuan he whi ke taha ko ku kamanaki ki au ki ke. Ko hanga mega na mea ke misana ko mega na mea to ke fela ke pa quando fangi fakai kiki sai pe ko se ne tu fat ka moto ke moto ki anga o ko vaka ha ufokia ai ko tau tolu tapu e tau alo mo fu alo e ka ko no fma be da doi tongan he ki foi sai pe ko ke beta ako hau ia koe me motu ia un ata pe ke o mai. Pe mo hai kongata. Koe saya pito be. Ai koe ta he fangi fakai ki koe o kuava be fo ke fare koloa. Ai koe uhinga ke ata pe ki mo me maha a mo. Ka ke uhinga ke te alo shopping ha te alo shopping he mai no pe tau mo fo ke loka ke tagtahan no fo mau ke tau safe e tau no fo mau u me ko mo fe mau viveri ata pe fale kolo ata pe ke alki uta
Tak maha foi maniak o te alo ho mo no fo loina fai pa te ala ta mo po tala no ai o mo toko ua toko toli ata pe mo al kitahi a pe o mai te ki matai ke fami fangi me te ko tau fono at ko ne wi ke ta ya fangi me te mo fe ma pe ngai business e fu fe ma o vivili pe asi he kulisi pe he ai ngai business ko lava ko ngawe ta mo business ko he ka ke lava ngawe ko umea ko ka ke lava ngawe ko tu ni hangaton ko e pelikatia ka ke lava ia ka wa umea mo pehe ke me pa mo mai be ke CEO ko me te ki mo CEO health ke na ngao ke mo sio ke to fa ata ka ko be no fangi fa kai ki te tau toki lu be mo toki ke fa ko pe ko tau ni na ko mai brigadia o fa ata pe ngai kau polis fakakolo ke tokoni ang kau polis fakakolo ki anau to ke kau so dia mo kau polisi ai fa ata pe mo kau polis fakakolo ke nau tokoni ke kau ke takai ka monitor ai kau polisi mo kau so dia ko ke te fa eva no ai tak tan of ma obe abe fakakolo ke ka to ta pe ka to ko Faz PFUI. Vamos bem. Faz PFUI ko nga ke enforce ke mo está moi ko kon ku tau tu e fanga ki mea malui ko nga ko COVID ta haiva ko nga ko tau papaki ko e hala pule anga. O hanga ka te o ko ke ya to fa mama fa tau tol ke nga mo ke te fralele yang e fraivi yang mo en pau nga mea ko ya mo tau fa tau anga ika ke tau malui me ngai me fetu ko ma wai em tau me kai fra ho o ko kai fangi palo pale mo ko ki afu to ka teu ke to nga ile rei ai sini ai pe ko no fa o si pe ko mes catering ko fetu ko sai tu ne ke ngai upa mo fetu fa nga night kalapu pe fe fa mo ke fale lo tu ke sa pate ko hai tu tun fa o si gai malo ato na selawa Toko sue no lau ka to achuan. Palo. Ngari utau meri. I whainga mare ko ni ko whawhi e tangata ik pare mea ke ne tātane mea whamalo. Palo. Kore peke u whanga e whatapakato ne kamata ke whataha maungi koen. E tu ke whata ki whamalo ka ki mōtoro. O whamalo atu ke ngai whehu i maunga koe ko mō whakako mai a oni. E utokoni e ka ki tau tolu, ono kotoa, ke whakapapau i ngai mea ku wala tāla ai mo haa ki ai e ka kai whanua. O vie whakamahino pe ai ngahi mea mau inga koen. Uraki, au mateu teu ai potungai mo ui, komit pure whakawhanua, me ngai kupe kau aki, ki hono tokanga i kina, ai toko taha, mo mau e kolona wailasi, pe pehe ki e toenga kau wholau. Koe kau laine mua, o nau fua whatongia, ki hono tokanga, mo taui, ke malu, ai ātakai koe kolontini. Ke kakai e whanua, mātuak mau inga pe, au mo tokoni, mo e talango fua, ke ngai tūtuni, e tuku atu me pureanga, koe ola edi e tau aukai, mo e lotu, mo e ngā aue. Ke tau lava o toka teu ki a aupeheni. Pea koe ahoena tau teu ki ai, pea ke tau ngai whataha, mo loto moko moko. Heu kai ke whiemau ke tau hoha, pea mo irifia, ka tau tū whataha o whepōpou aki, ki ngai tūtū ni ngā aue o tuku atu. Mo tau tui, mo tau lau ikuna pe, e ko tau tauhia sihova, e kai te tau masiwa. O mau tuku pā mo e pureanga, ke whai ho mau rerei taha. E whakapaui, ai malu, ai mo ui e kakai oe, whanua whakalufua. Hange koia, koe ngā i tūtūni, ko tuku atu, ka kou kore ai pe hao mou lotu, pea mo e hufia, a tonga, i e taim whainga tāni. Pea manatua foki, a ki nau tolu, o mau he wailasi, mo e kau ngā au e laini mua,
a be ki kau folau hono kotoa mo na ngai family e be fo mo se tau kai nga tonga una ki tuku waka atu he o tu muri o kai te mo ngalo taimi i he maulo tu wa tawanga pe ki o to maf i vai mai a taimi o tau felongo aki ai i kauna o ko tui pe o fa mone o tua ia te tau tolu i en o mai ai ki kesi koe ne taha i tau toi tokanga angeai o ki whakatokanga pe i tau ole wa huhu malu i whai mo tau au kia tūnga lelei he huhu uloa ki mo e ua ai whai ngofua hana whakafoki mai se tau kāinga o nau kei whakapae atu e ngā i whanua muri ma wahi mo nau ngai whamiri he tau e taha e te lahi angeai ko ika ko witahi wa ko e tūnga e ahoni e uesia e tau ngahi ngā ue pia kou kore ki he kakai e whanua kau take ngai sesi ngai whamiri ko tope ngahi pisinisi me ngahi kautaha o mo tokoni ke tau kātekina e ngahi uesia kotoa o whakapotopoto ke whanua ke tau tāpuni whakataimi kai oua o lewa ke mau e ngau e potunga e mo ui ki he kau wholau o kui he korantini pia mo ki nau tolu kau ngau e laine mua ke whakapau i o malu a tau whanua o ia e ngai whakatama kehe ke mea tokoni pia mo ngai koloa mau inga ke tau no fo o wata he whonga whakatangata pe o whatatau i ona whangofua he tutuni me mau mawhai. Ko whamalo la heni ke ek minister mo ui, CEO me kau ngā ue, pehe ke ek minister ngā i mea whakawhokwha, ek minister ako, minister mo ngā ue, mo e komit whakawhonua, pehe ke ek minister ki e whakatau aki, mo ngā hi mea whakawhokwha, whakatupake, me ngai kuwhe kawak kotoa, mange koe kau polisi, koe tau maru i whanua, malai wakapun, custom, me nā ngalo ataha ka i te ngia kit, kau kou whamalo atu, e ngau e malo hi rotonga, ai wike eni koe ni, koe ku tau situa ki ai, i lawa, ai tutuni whakapoto koe ni, ku tau au ki ai i ahon. Kangi motou kau whai ongongo, ku whamalo atu, mawinga i tau whakaaho. Ke mo tokoni mai ke tu whaki atu e ngonga mo oni mo kakato, ke tau ina sta taua i mo kakai whanua, ke tala o ngai tutuni, pe tau whetokoni aki, au kakato, mo wawe foki, e koe taimeni, o ku tau ngai whatahai, mai nonga, mai malu e mo ia kakai, e whanua he taim whaingatani. Malo e ofa whanua, au tau tu afatu ke te moto no kotoa malo abita Whamalo i tangata ik paremia i he mea whamalo ne toko sono whaako. Te tau whao se rewa pe ko whawhi i ai pia siare a kau ola, tau ta siare ke ne wha. Ko tui mahalo koe la vaia e tau hono whahoko tuko ia ai live kepe me tonga tapu, whika aki pa me tutu uni ko whahoko, pa ka pauna e keiki ke mau e tutu uni ko ia, te whahoko atu pe ke te ki mautolo kainga, o ku lockdown a tonga tapu pe, koe ki kawai a niua, koe ki kawai a eua, hapai, pe mo babao. Ko tonga tapu pe, no lockdown na tolu ia, i he taha wano a taha, e ema, aia koe heng ia, o e tusi te a pō pe, taha wano a taha, e lockdown iai, pea e toki ose a lockdown ko ia, i he tahtahani mahiwa PM, o e monite ko aho walu o November, wafe wa taha. Ko e ngahi whakataputapui, aina e lisi atu, ke ngahi mea ke tapui, wawa pe ngahi wharikoloa, pea ku ngofua pe ke aluki uta o maha fo i tokonaki, pe ko hala i lula i pere, ngofua pe ke aluki tahi o maha mata ika, ngofua pe ke alu o hiki whamon manu, pe ko toenga rewa o ia ke nofo mao rewa family api ke malu mo ke safe ia
ka pau na ke mau ngai whamatala koni, pia ke kadaki te whanongo pe i he live koni, na e mai ni tonga, whamalo lahi, ki he FM walfitu poni nima, ki Katarina tohi, whaata ke lava ke tau close, o huka me ai, live koni ko atu, i he whewhini, mō mea ko e minute mahalo e nima, pe hongfulu me heni, o atu lewa e tau proklama ko ia, ko e whatwhanua whao, pia mō piveni piukala.